Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke kwivideo eyaphambilini bengikhuluma nguSimphiwe Selebe we-Orlando Pirates, okubikwa ukuthi-ke Orlando Pirates iplana ukuthi-ke imbolekise kungaba i-Chippa United okanye i-Orbit College. Then-ke kunomdlali-ke futhi naye ongase i-Orlando Pirates imbolekise, sibala yena-ke uBoy Tumelo right ubane kuthiwa-ke ngenxa yokuthi-ke i-competition iningi kakhulu-ke kuyona-ke i-position yakhe yama-strikers. Bakhona o-Evidence Makgopa, bakhona oYanela Mbuthuma, bakhona oShekhofa Mabasa ekuthiwa-ke i-Orlando Pirates-ke naye-ke futhi iplana ukuthi-ke imbolekise kunoma-ke iliphi iqembu elimdingayo. Njengamanje-ke alikho iqembu okusavelile ukuthi-ke i-Orlando Pirates ingase-ke imbolekise kulona, kodwa-ke kuthiwa-ke naye ngesikhathi-ke sewindi lama-transfers ngoJanuwari esingakulindela ukuthi-ke i-Orlando Pirates imbolekise ngenhloso ukuthi-ke naye athole i-game time. Iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngilethele-ke ama-transfer news kuyona-ke i-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo ethiwa sibambe la, nisale kahle.